Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel lang ang Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Ti Masak Bayan. Ita papagayam. Denggan ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapaulwan. Pamilya. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ayos! Nagbaligi ta, Peter. Nakatakaw ta iti cellphone. Nagninalakit di da ito, inuilakot ta. Ay katwa na. Addaman ng pagbingayan ta. Addaman ng kwartata. Ayos! Saan tan ama bisinan? At daigatang ta iti kanan ta. Ay, nabannog ta ati maray nga imay dito'y kalapaw. Inton bigat. Ipanta da iti cellphone iti manggat-gatang iti taktakawon ta. Taisun ti makamo amang ilako. Basta ilako ta kwa na. Medyo barat dayjay. Uray basta da kwartata. Imbag lang ay gatang ta iti kanan ta. Ay katwa na. Day tate importante. Alangan mo tan. Maturog tan, Peter. Uray tanangan tan iti fishbowl iti paradaan ti jeep. Hoy, Peter. Agring kan. Agsapan. Agsapan. Rumwartan. Wen, ngam mabisinak. Anya nga ti kananta. Mangantan tulangan iti tsindaan. Ala, rumorta nga rudan. Tain ta ila ko to'y cellphone at tinakaw ta. Oh, kasano nga'y Gino? Nalakutan ti cellphone. Kat naggudwa tamat kan iti naglakwan ta. Papananta nga ita. Hinta pa'y mga iti turo-turo Isina kon. Sige man nga rod. Takayat ko timangan iti innapoy. Wan nga rod. Ala, hinta pa'y mangan. Kaguray tan iti sipdutan ta dito'y Peter. Isupay akwartata. Katuan kasta ti ar-aramiden ta. Sabagay, nalaing tamat ato maray. Oh my God. Mapantay iti dayja banda. Sige, No bilang adda masipdut ta. Agkita tan tulangan iti kalapaw. Tay jay tang agbingay. sige, kasta ti aramiden ta. Agturong ta iti dayja banda. Tad-ado ti tao ijay. Nalaklaka makakita ta iti sipdutan ta. Awan ti nasipdut ta ita, Peter. Nagadun tumat ti pulis itay. Agkaiwarada. Ay, huwag nga rod. Anya nga iti aramiden ta. Gawit ta ni Jack kalapaw ta. Sige, nangantamot kit din itay Isuanab sugta pa'y. Inta nga roden. Paliwan tan tumanan ti umainton bigat. Parang adda may remedyo ta akwarta. Agawid ta pa'y laang ije balay mi. Tainak mga lay ti badok. Aglayo na klangan ni Jack kalapaw. Sumarunukan tulangan. Sige nga rod. Sige nga rod. Muna ako ni Jack kalapaw ta. Sige. Kalpasan na makaalak iti badok. Umaya ka dagos. Ita kalamanan asumangpet, Peter. Sa dino manan tinapnapanam aya. No sa dino laditan ti pang sapsapulakan ka. Sandak ngaminan asapulan, apong. Nagkunang ngamin asapulan dak pailaang. Imbes nga agadal ka. Ngumsaan mo't taday tagbulbulak bolter aramidam. Sige apong. Inak mga lay ti badok. Tarumwara kon. Apay, papanamanan. Basta saan da kon asapulan pa'y. Agawid ak tulat ta, apong. Apo, pang-aasim tagtalinaid kan dito'y balay. No di mo kaya't tag-eskwela. Tulungan naklaangan ngagmulay tinatang. Kanagtarakan iti baboy. Diyak kayat. Sige apong. Tainak mga lay ti badok. Tarumwara kon. Kunak no saan kan nga umay dito'y kalapaw ta, Peter. Umayak Kaasi kamat. No awan kaduam dito Wan gayam. Saan nakakadingi inungtan ni apong mo? Saan? Naanos ni apong ko? Ay, Gino. Sa dino ti ayan dagiti dadakkal mo? Tasipod nagamam ta. Saan ka nagawawid? Nagsinan dagiti dadakkel ko. Sigud nga agnadaadak iti balay datatang, kanti asawa na. Ngam kanayon nakabugkawan di asawa na.
Saan nakakaykayat? Siyak amin ti patudunan na iti trabaho. Di nakpaikan iti balon ko amapan iti pagadalan. Idinto tadag iti anak na. Ipay na amin akayat da. Anya? Iso nagtalaw ako na. Kayat kon ti agmay maysa. Sige, kaduan ka nga rod. Kasi kamat. Ala, maturog ta nga rudan. Peter! Ha? Peter! Nilula si Mang. Kasanuan nakasurot dito eh. Sinurot kay tinalimag, Peter Apaw. Kat dito'y gayam tinagturungam. Apong, Anya ka di na ito'y pagturturugan niyaw. kalaw pa umida ito'y ka ni Gino, apong. Da kami adwa tinangaramid. Saan kami amabasa dito'y no agtudo? Tanaposkol ti panaw ngayon bubong mi. Sino day takadwam, Peter? Ni Gino, apong. Kadkaduak dito'y. Tanagtalaw ijay balay da tatang na. Mala, umay kayo. Sumurot kayo kanyak balay. Saan anasaya at adito iti pagnaudan niyaw. Tama nga nuad dadakas, amapasamak kada kayo dito Apong, Ginaw, sumurot ka kada kami kin ni Peter. Ala, intayaw. Nasaya at tadakariing kayawn. Ala, mangantayawn. Itlog kan natang dayta si datayaw. Pasensya kayawn taday talaang ti adda. alan Gino, mangantan. Sige. Ala, mangantayawn apaw. Adamot tansya nga inuman tayaw. Agtya kayaw. Alan Gino, mangantan. Kasta gayam ti biyag mau, Gino, apo. Kaasi kamot. Ngam saan anasaya at tinaramid mau. Tadi ka nagpakada iti amam. Amangan no sapsapulan na kan. Saan nakasapulan day jay, apong? Ay, ala. Ti kayat ko ita, Gino. Agnaid kan dito balay may. No ita, tasaan kayo pa'y laang agad adal kin ni Peter. Tulungan daklaangan iti trabaho. Agmula tayo itinatang. Kan tulungan dak kadag iti tarakan ko ababaw. Tawan sa bali amairanaw, no di da tayo matlang. Wana pong? Nasaya at ngarod no kasta. Kat pangaasiyaw, tasaan kayon nga agsublipay itinaramid yo akalapaw. Tama nga no adadakas amapasamak kada kayo ijay. Nangruna katubing kayo pay. Nalawag ka day, Ginaw. Peter. Wana pong? Apong, Nasaya at tadumdumag kayo. Pagsayaatan nyo, tibagbagak, apaw. Iswadumag kayo. kastoy tinal daw nga aramidon ni Apong. Agsibog ka dagitiin mula na anatang. Adamat ko sa pagnanti danom. Mayat, tapno nalaklaka ti agsibog. Gino, anya ka diti kayat mo apagbalinan no dumakal ka. Dakpay mo, Peter. No siya ka. Kayat ko ti agbalin a maestro. Maestro? Wana, mayat day ta. Ngamjak kayat ti agadal. Sa anak ngamin analaing. Kanayon na siro ti skor ko. Anya? Saan ka na siguro agdengdengag iti teacher mo? Jak mat mauawatan ti sursuro ti teacher. Alakit din. Yalis tan ti pagsibog, Peter. Tapno masibugan ta amin na mula. Sige, Gino. Ala, agmerienda tayo pay. Kamuti analingta kanhat kay ti merienda tayo. At damat gatas nga inuman tayo. Ala, Gino. Agmerienda ta. When, Peter? Sige, sagagay sa tayo iti tasa. Na ikakon iti gatas. Masapol nga ibusan nyo ti gatas. Iti kasta. Saan asayang? Agyaman na kapong Tawaray siya kat mayran ranod. Awan anyaman na apaw. Mala ang merienda tayo. Tamang ano na bisinan kayo ang nagsibaw.
Dito'y tapay paraangan, Gino. Agtugtugaw tapay dito'y. Huwag na. San abali Takunamat ni Apong agi nanatapay. Sige. Amom, Gino. Nasaysaya at gayam. No ididamo ta tinagamam mo. Kat dito'y tanbalay mi anagnaad. Tawan mo't gayam parikot kan ni Apong. Nakababain, Peter. Awan ti rumbang apagbainam. Imbag ka pa'y. At damang ipatpatagkan ka. Ni apong mo. Kat si Kangay. Ayan ni nanang mo. At dan sa balya pamilyana. Agpadadakin ni tatang ko. Nga daanin sa balya pamilya. No kasta. Dito'y kan nga agnaad, Gino. Naragsakak. No adda ka akad kadwak. Gino, apo. Nangagkaw ti panagsarsarita yu kin ni Peter itay. Apong, Nga agpada nga addaan pamilya ti inakan amam. pudno day tapong. Isuasaan akon anapatag kadakwada. At dan mas napatpatag itibiyag da. Apay, di mo ka di kaya ti agnaad kadakwada. Saanin apong? Kay kayat ko langan ti agmay maysa. Mas naragragsakak. Ay, kaasi kamot, apo. Ala, apo. Agyan kan dito'y balay mikin ni Peter. Day talang tanarigat ti adda pa nagbiag mi iti apo. Agtitinulong tayo iti trabaho. Apong, Numabalin. Kayat kong agnaad kan dito'y balay. Tapno saan ano sa dinulad itaan ti maturturong mau. Tamang ano dada ka sa mapasamakan ka. agyaman na kapong. Sige, dituyak nga ruden balay yung agnaad. Ket agyaman na unay apong. Ibilang kan kas pamilya, Gino. Agyaman na apong. Hoy, Danilo, adamang sapsapul kan ka dita paraangan. Jack pinastrak, Asino? may sabakat. Jack amo no nagapgapuan na. Amangan no agpalpalama. Jack amam mo. Kan kadurman ko akasarita. Apay, di mo dinamag no anya ti kasapulan na. Dinamag ko nga rod, kat kunana akayat nakakano akasarita. Apay ka no? Jack amo Ingka kasarita. Agur uray dita paraangan. Sige, Hoy, di mo paspastro ka na. Ang mga no ada sakit na ama kaakar. Hello, Peter. Asino day takaduam? Ni Gino. Gino, iso ni Lily. Karo ba mi? Nga medyo adayo ti balayda. Hello, Gino. hello? Agad adal ka, Gino? Anya ti grade mo? Saan ka agad adal? Nagsarding akon. Agpada kami, Lily. Nagsardang kami nga agadal. Apay ngay. Jack mayulo ti agadal. Awan mo't ganas kong agadal. Ngam siyak, agad adala. Ngamin, kayat ko tagbalin a nurse. Agyamanak tanadanon ka dito'y balayo, Danilo. Dinamag ko kindi Gino, no sa dino ti pagnanaudahan ti amana. Kat dito itimbaga na. Ni Gino? Wan, adda itay di balay ko ni Gino. Ne, kunak man no adda iti balay ti inana. Imayak, ta ipakaamukan ka nga adda kanyak ni Gino. Ay, nakababay no kasta, nana. Ipagarup ko no adda iti balay ti inana. Tagayam. Ay, mawatak-latan no apay. Piman mo ti anak ko. Bayan nyo ko man. Total, awan mo ti madingar aramidan na. At dayay apok agayim na. Kat naragsak ti apok iti kaadda ni Gino ijay balay. Isu abayan nyo latan ni Gino nga agnaud ijay balay. Nana, Nasaysaya atan nga agnaud ijay balay. Ngam ti sa dinulad itan ti maturturong na. ala sige nana. Agyaman na kada kayo. Inalukoy ko, ako yung ganak dito'y balayaw. Ngam di na kayat. Saan ka no anaragsak dito'y balayaw? Iso amas kay kayat nan ti agwaywayas.
Day tatirason, no apay a pinagnaid ko ijay balay. Kat makitak mo't anaragsak. Ngamin, adda ni Peter nga apok, agayam na. Sige na. Da kayo pa'y lang arot ti makaamukin ko na. Ket padasek to amapan kasarita. Barang kayat na ti agsubli dito'y balay. Sana mabalin. Pagawid mo't lang ni Gino diti balay. Iti kasta, adda tagaluto, tagainaw kanda doma pa ay. Ha? Naglalaingan dayjay abakat? Kaisukit din ti mairanod ka ni Gino? Saan nang arot a kayat ti umay dito yan? No kasapulan a kabilam, tapno agawid, aramidam. Natangkan na talaga ti ulo di anak mo. Nasingpat ni Gino. Nagagat pa'y. Nanakam. Apay nga ro da pimanaw diti balay. Sadot kit di dayjay nga anak mo. Awan manaknakam na. Nas ka na disiplinaam. Tano saan? Siyak ti mapan mangkabil kan kwa na. Marwam. Bayam laang no di na kaya ti agawid. Naragsak ka no iti pamilya nga ayan na ita. Awan nga rod maibaon ko diti balay. Kan nasaysayat no adda ni Gino diti balay. Tapno adda agaw awir ka dagiti anak ta. Adda agluto, aglaba, kan mangpakan ka dagiti ubing. At da kamot ang mga aware ka dagiti ubing Day tala ka din agsel-cellphone tin into naram iti inaldaw. Basta pagawidam ni Gino diti balay. Tapno adda pagbalinan ta babawnan. Agtungpal nga ta ni Danilo ken ni Mila nga asawa na. Mapagsubli na nga ta ni Gino iti balay da. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo ita alawas anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, inalukoy ni apong simang ni Gino, tapno makipagnaadlaangan daytoy iti balayda iti apuna. Imanugot mat ni Gino, gapo iti dayta, maragsakan ni Peter. Dinamag ni apong simang kan ni Gino, no sa dino ti address ti amana. Imbagamat to'y ubing, iswa sinapul na tinasaong address. Nasao to'y bakat kan ni Danilo, nga iti balayda ti pagnanaada ni Gino. Kimanunong nga rod ni Danilo iti nasao ti bakat. Ngam saan nga umanugot ni Mila nga asawa na. No di kat binilin na ni Danilo, apag subliin na ni Gino iti balayda. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sadot kit di dayjay nga anak mo. Awan manaknakam na. Nas ka na disiplinaam, marwam. Bayam laang no di na kaya ti agawid. Awan nga rod maibaon ko diti balay. Kan nasaysayat no adda ni Gino diti balay. Tapno adda gaw awir ka dagiti anak ta. At da kamot ang mga aware ka dakwada Basta pagawidam ni Gino diti balay. Tapno adda pagbalinan ta babawnan. Anya. Agtungpal ka kanya. Tano saan? Makaarami dak iti di mo magustuhan. Hello, Gino, Peter. Aday niya ko alibro. Agbasa tayo. Anya day tali bro? Awan asam kong agbasa? Uray siyak. Awan asam kong agbasa. Padasan nyo laang abasaan. Napintas dagiti istorya iti dayto alibro. O sige, buludin mi nga rod day tali bro. Tapadasan mi abasaan. Napintas dagiti istorya iti dayto alibro. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige. Padasan mi abasaan. Barang makaayayo ti istoryana. Ipasigurado ka na kayo. Napintas dagiti istorya dito alibro. Ado ti adal ang maagsaw. Nakaumay ka mat, Danilaw. Adda ka di ibagam ken ni Ginaw. Wala na. Kaya't ko kumamakasarita ni Gino. Sa dino ka dita ayan na. Napanday jay umakin ni Peter nga apo. Kaya't da ka no timangan itinaling ta kamutay. Isuan na panda nagkalay. Kaya't ko kumakasarita. Sige, urayam labiitan. Amangan no addadan inton madamdama. Apay ka di amas kay kayat mo ti agnaad ditoy. Nga medyo balay. Kaya't ni Antim Milang agsubli kay Jay. Iso nga agawid kan. Diyak kayat ti agawid di Jay. Saan kumanatang kan ti ulom? Agawid tan. Nauyong ti asawam tatang. Kanayon nakakabilan. Nang runan do diyak na aramid adagos ti kayat ng aramidak.
Kat apay ngamin adi mo aramidan na dagos. Nagadumat ter aramidak. Saad damanin sa bali nga ipaaramid na. Saan mo amakit kita ter aramidan na kanyak? Gaputa mapan kamat agtrabaho, tatang. Anya, numangan kami ti aldaw. Dandani dinak ikan iti sidaag. Iso mapanak langan agugot iti kalunay. Kandad dumapay abulbulong. Ta iso ti igisak asidaag. Ngam agungat manen. Anya, sa anak anaragsak ije balayo, tatang. Uray ije balay dananang kanti pamilyana. Sa anak matlaang anaragsak. Nauyong matlaang ti asawa ni nanang. Kanayon nakakabilan. Gino, iso nga kadang ko sa anak ko nga agawit ije balayo. Kan ije balay dananang. Kayat kun ti agwaywayas. Uray agtakawaklatan. Basta sa anak nga agbisin. Ha? Kasta ti aramidak, tatang. Ngamno ita, sa anak ko ngagtakaw pay. Ngamin, sa anak mo't ngagbisin dito'y balay da apong simang. Ala, agawitan ni balay. Siya kung ti makaamukan ka. Diyak kaya ti sumurot, tatang. Ngam agungat ni Antim Amila. Kas di mo't akanayon ti asawam, tatang. Ungat nga ungat. Agkabil pay. Naragragsakak dito'y balay da apong simang, tatang. Imbilang da kon na pamilya. Iswa dituya kon ngagnaed. Pasensya ka, no saan akayat ni Gino ti sumurot kan ka, Danilo. Ngam ala, bay amon, ngamin, mas naragragsak ni Gino ditoy. Awan, ti mangkabkabil kan kwa na ditoy. Kwa. Awan ngamin mangawir kadagiti adding na. Saan na pagrebengan ti agawir iti kakapsat na? Nang runa kat awan matrabaho ti asawam. Ti rumbang kat adda ko man ni Gino iti pagadalan. Di namot nga rod kaya ti agadal, nana. Kayat na, ngam kanayon kano apaglanganan ti asawam. Iso an nababatigrado na, tawan lakat aglangan. Ha? Danilo, bayamon nga agnaed dito'y balay ni Gino. Total, naragsak dadwa iti apo. Agtintinulong da iti trabaho da. Kwa, nana. Aging ga akabaelak kan mairemedyo. Pagadalak idadwa iti apo. Ha? Wan, Danilo. Katno saan mo akaya ti tumulong para iti anak mo? Awan anyaman na. Kabailak apagadalan ita. Katno jakton kabailan, mangkita ak iti mabalin at tumulong kadakwada. Ala. Anyang arod no kasta ti kayat na. Ala, nana. No mas naragsak ni Gino ditoy. Sige. Agyan nga rod ditoy. Katagyaman ak. Tadda kayo anak ipagnaadan na. Wan, Danilo. Bayan yun nga agnaad dito ni Gino. Tainton sumaruno apan nagsasarak. Agen roldan, taagadalda. Ayan ni Gino, apay adi mo kadwa? Imbagak mo't adi ka agaw-awid dito'y balay no di mo kadwa ti anak mo? Saan ta napilitan nga agnaad dito'y balay? Saan ang mabalin? Nagato at trabaho dito'y balay. Asino ti katulungak dito'y? Basta bay amon ni Gino. Di mo namnamaan nga agsublipay ditoy. Nagado nga rod at trabaho dito'y balay. Siyakla amin ang trabaho? Amin-amin, trabaho? Aganos ka. Pag subliem da ya Gino dito'y balay. Tano saan? Inakuludan ay yawid. Amom ka dino apay adinan kayat ti agnaad ditoy. Gapo iti ugalim. Anya? Nakakaasigayam ti pampamayam ken kuana. Naartikit di da nga anak mo. Di na kaya ti trabaho. Sadot! No sadot. Apay nga rod akayat mo pay laang nga agsubli ni Gino dito'y balay. Tapno adda nga rod agaw awir. Saanen? Nakakaasilaang ni Gino iti pampamayam ken kuana. Anya? Kanayon mo gayam akabilan. Nauyong ka ken kuana. Awanan ka iti asi. Kitaan nyo jay langit, oh. Nagado ti bituan. Uy nga rod.
Nagmayat aboy-boyaan. Sana mabilang dagiti bituan. Apay, mabilang mo ayang amin dagiti bituan sa dilangit. Isungarod ako nakasaan na mabilang. Ala, Lili. Umunag kan di tabalayo. Taagawid kami matan. Rabiin. O sige. Inton bigat, kalpasan ti klasek. Mapanak to iti balayo ha. Kaya't ko ti makis istorya kada kayo. May papan iti nabasa yung nga istorya iti libro nga impabulod ko. O sige. Sumrag kan dita balayo. Agawid kamin kini Peter. Gino, awan ka di iti panunot mo ti agtakaw. Akas iti sigod nga aramid ta. Saanen? Kanayon natabagbagaan ni Apong Simang. Isungag tong palta. Una, No agtakaw ta. Ket matiliw data dagiti pulis. Sigurado ang maibalod ta. saan ta maibalod? Taubing tapay. Dakayaten ti agtakaw, Peter. Total, saan tamot ang mabisbisinan? Kan kababain kinilili. Numamuan nang agtatakaw tagayam. Ha? Uy! Crush na ni Lily. Sumarudin ka man, Peter. Crush mo ni Lilian niya. Uy! Di ka man mong sutil, Peter. Ala, darsan takid din ti magna. Ang mga nuagdandanagan ni Apong Simang. Nasaya at tanakariing kayo na po. Kalpasan ti arbusar at dapapanan tayaw. Sa dino, apong. Ijay tindaan. Intay gumatang iti abasto tayaw. Kan gumatang tayo iti baro a kami si tayaw. Ha? Wen, tanay. Pasig nagdadaan dagiti kami si tayo. Iso nga igatangan kayo iti baraw. Ket inton maminsan, pantalon mo at ken sweater. Nangag mo, Gino? Uray saanan kanyak, Apong Simang. Isu pa paggastusan nyo. Saan man, Gino? Igatangan na kamot ni Apong. Awan mo't pangusarak iti kabarbaro at t-shirt, Apong. Uray pay, idulin mo, apo. Taadan to aramatam inton pa nagsasara. Ha? Agadal kami, Apong? Wen, Peter, nasken nga agadal kayo. Da kayo umatlaang ti mairanod iti uti na. Apong, Saan kayo nga agkad iti imbagak? Nasaysaya at matlaang numakalpas kayo iti panagadalyo. No ita tadda kayo pailaang iti elementarya. Sige, mapagadal kayo pay. Inton adda kayon iti high school, nasken at umulong kayo amangged. Tapno adda maurnong tayo para iti kasapulan nyo. Gino, anya ti makunam? Wen, Apong Simang. Umanugot ak iti kunayo. Agadal kami kini Peter. Nasaya at launay no kasta, Gino. Ala, Gino, Peter, magkita kayo iti magustuhan nyo at t-shirt. Daytoy asul kanyak, Apong. Katsi ka, Gino. Anya ka dagita ti magustuhan. Dayta asulmot lang, Apong. Tap nagpada kami kini Peter. Mala, makaamu kayo man lang. Agyaman na Apong ha. Gino? Ha? Anya ti aramidem dito'y pagtagilakwan iti lupot. Asino dagita kakadwang? Dagiti mangipatpatag kanyak, nanang. Ay ko si kagayam ti ina ni Gino. Mabalin ka din agsarita tabi ay no saan ka ang agap-apura. Mapantayaw iti pagmimeriendaan. Taijay tayong agsasarita. Siyak ti makaamaw iti gastos. Sige, nana. Kastagayam tinapasama kini Gino, nana. Impagarap ko lang kitin. No nasaya at ti kasasaad na iti poder ti amana. Adda ita iti poder ko ni Gino. Tadi na kayat ti agawid ijay balay ti amana. Gino anak. Anyan tinagbambanagam gayam iti poder ti amam.
Uray jay balay yumat nanang. Nakakasiyak mat langit jay. Gaputa ka na yun nakakabilin ti asawam. Nagbala sa katao. Tasandak akay kayat dagiti asawa yung kinitatang. Saan ka ngagsarita iti kasta, Gino Apaw? Sana balay, tada kami amang ipatpatagkan ka. Agyamanak iti kinaimbagyo iti anak ko, nana. Awan pagdanagam ken ni Gino, ason. Tanasaya at ti kasasaad na ijay. Sorry, Gino anak. Sorry. Okay lang nanang. Sandak kapag danagan. Tadak lang iti balay daapong simang. Itad ko kan ka ti address may ason. Kat umay mo sa rungkaran ti anak mo. No adan tuwayam. Wanan. Aramidak dayta. Oh, anya. Sigurado kayaon itinagatang tayo at isya diyaw. Wala pong. Nagpintas. Mayat, apong. Magustuhan mi ka ni Gino. Nalangarudan. Intayon makitsinda. Tagawid tayaw. Ay, nabando ka, kapo. Katagyaman akta nakasangpat tayaw. Da kamin kini Peter ti makamo amang isimpa kadagiti ginatgatang tayo apong. Agina na kayo, pay, apong. Da kamin ti agluto. Apay, amom ti agluto, Gino? Saan? Nga magdamag takin niya apong No anya ti isuro na. Di iso ti aramidan ta. Ay, dagito'y nga ubing. Ala, isuro kayo nga aglutaw. Wala pong. Isuro kayo inton madamdama. Agina na tayo pa ay. Tauray da kayaw. Amo ka na bannog kayo mag. Oh, makita yaw. Kabalan nyo gayam ti agluto. Nalaka kayo ang maisuraw. Wala pong. Isuro da kami kini Peter iti nagduduma aluto ti sidaan. Sige, isuro kayaw. Apay nga interesado kang agsursurong agluto, Gino. Kaya't ko nga rin ti makasursuro. Iti ka ubingak. May saak ako iti may saan nalatak a restaurant. Iso nga ado ti amok aluto. Sige apong. Suruan na kami kini Peter. Amo kon, Gino. Anya ti among Peter. Siguro, intun dumakkel ka. Negosyo ti pagasmam. Ha? Siguro, mangbangon kanto iti restaurant mo niya. Anya? Nagsaya at no kasta, Gino Apo. Ala, ikagumaan niya o tagsursuraw. Tapno agbalin kayon to nga expert iti panaglutaw. Tanya ti ambuyaw. Ang mga numaadaan kayon to iti nalatak a restaurant. Inton dumakkel kayaw. Wala pong. Sige, apong. Kaya't kumat ti agsursuro. Anya, ti agururay a masakbayan da Gino ken Peter. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sukunan kuman ni Danilo ni Gino, ngam saan akayat ti ubing ti sumurot ken kuana. Iti may sangal daw, napanda apong simang ijay ili. Tapno igatangan na dagiti ubing iti t-shirt da. Nagsabat ti dalan da Gino ken ti inana. Kat napanda nagsasarita iti maysa a pagmeryendaan. Nagyamyaman ni Ason. Gapo iti kinaimbag da apong simang iti anak na. Nakasangpeten dagiti aga-apo ijay balayda. Kat insuro na dagiti apo na iti panagluto. Itagagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Idi ka ubingak. May saak ako iti may saan nalatak a restaurant. Iso nga ado ti amok aluto. Sige apong. Isuro na kami kini Peter.
Ah, amokon, Gino. Anya ti amom? Siguro, inton dumakkel ka, negosyo ti pagasmam. Ha? Siguro, mangbangon kanto iti restaurant mo niya. Anya? Nagsaya atan no kasta, Gino apaw. Ala, ikagumaan niyo tagsursuraw. Tapno agbalin kayon to nga expert iti panaglutaw. Tanya ti ambuyaw. Ang mga numaadaan kayon to iti nalatak a restaurant. Inton dumakkel kayaw. Wana pong. Sige apong, kayat kumot ti agsursuro. Mala apaw. Simple pa'y ang aluto ti isurok kada kayaw. Ngam ipasiguradok anaimas. Ay, anyamot tanti kastoy Danilo. Nagbabawi ak asimurot kan ka. Di nakmatgaya maipaayan iti nasaya at panagbiag. Nuar arigan, Mila, dakkel ti sweldok. Kat it-ited kumatkan ka. Ngam apay amaawanan tayo latta. Kas makita mat. Igat-gatang ko kadagiti masapsapol dito'y balay. Naasam ka iti alahas. Awan lakat alahas ti pangip-ipanam iti kwarta. Natural. Adda nga rod agpautang? O di umutang ak iti alahas ko. At least, ipautang di alahera kanyak. I-3 gifts ko. Naimbaglangan ta saan tayo nga agab-abang iti balay. Tabalay ko lakit nga rod da iti pagnanaadan tayo. Ay basta, di naklapdan iti pagasmak. Tano saan? Isinakan. Anya? Iso ano kayat mo asaan ka apanawan? Di nakpakibiyangan iti kayat ko nga ramidan. Nagbidot ka talaga. Dakkel abidot ko. Ti? Anya tinagbidotam? Awan. Lipato mo timbagak. Nagbidot ka kadi, tas siyak ti insukat mo iti losya nga asawam? Pwes, mabalin mo tagsublikan ko na. Kat siyak, sumurot ako iti Amerikano at ex-mate ko. Imayak tasarungkaran ka, Gino anak. Nanang, Kapitpitak ta pantalon mo naggapuak ije garden. Nagdalos kami ije kini Peter. Tapnusan nga karutan ti garden ni Apong Simang. Anak, kabaalam ka di ti trabaho iti garden. Saan kami mat nga agaw awit iti nadagsen? Ije kabaalan mi lang ter aramidan mi. Naragsak ka di dito'y balay danana si Mang. Wan nanang, Ay, anak, di kay agdanag kanyak nanang. Tasana akong ngagtaktakaw. Ngamin, adda akong dito'y balay da Apong Simang. Sana ngagbisin dito'y. anak. Katagyaman tas sinarungkaran nak. Sorry, Gino anak. Nagbalinak amaag. Tinutupak ni James idiin sukat nak ni tatang mo itinapintas ang babae. Gapo iti dayta. Nabaybayan kamatan. Katidakas may. Saan akayat ni James ang makipagnaid ka kada kami? Sa nabalin nanang, taddan dito'y apag naidak. Daapong si Mangken Peter itantim ako na pamilyak. Isuda ti nakariknak iti pamatag ti may sa pamilya. Gino anak. No payadak dito'y. Pakaragsakak no may daksarungkaran nanang. Uwan anak. Kanayon ka sarungkaran dito Ikarik anak ko. Ay uwan gayam. Alam da ito Anya tilinawon da ito'y a paper bag nanang. At dabasit na idulin ko a kwarta. Iso ang nalagip kayong igatangan kini Peter iti brief kan t-shirt yu. Ha? Agyaman ak nanang. Kat di kagdanag anak ko. Tadan tumanin gatangak inton sumaruno nga umayak. Pantalon to tigatangak a para kada kayo kini Peter. No kasta, inggatangan nakmat ni nanang mo, Gino. Brief kan t-shirt. Wen Peter, agpadalatan ti kulor ti t-shirt. Ngam ti brief, nagduma. Ay, sayang. Diyak nakapagyaman ka ni nanang mo. Sa nabali tao may tumanen. Naanos matgayam ni nanang mo, Gino. Wen, awan parikot kininanang ko. Ngam di asawa na tinauyong. Hala, sana bale, tadi na kan madangran.
Tasaan ka matin nga agnanaad kadakwada? Wen Peter, kanjak kayatan ti agpakita iti ayanda. Dito'y kan balay nga agnaad, Gino. Saan na kumapampanawan? Nalidayak, no pamanaw ka. Imbagak aya pumanawak. Sana ka pumanaw, Peter. Ngamin, kaasimat niya apong simang. Awan katulungan na kadagiti mula na. Awan sa balya makatulong kan kwa na. No di data. Oo niya, kumusta ti pa nagbasa yung iti libro nga impabulot ko kada kayo? Sa anak pa'y anak kabasa? Ni Gino pa'y laang tinagbasa? Di mo mat ngamin kaya tagbasa, Peter. Kunakmat ngamin nga ipigsam ti agbasa. Tapno danggak laangan. Sadot ka talagang agbasa, Peter. Ha? Ngam sige, kastanto ti aramidak inton maminsan. Anya nga iti binasam, Gino. May papan iti ubi nga nagbaligi iti biyag. Binasam dayjay nga istorya? Diyak nabasa dayjay Sige man nga rod. Istorya ang kada kami ka ni Peter. Nakurapay lang ti pamilya day nga ubing. Ngam adda arapap na iti biyag. Awan kwarta dagiti dadakkel na apagadal na. Ngam sana nagsardayan ang remedyo iti aramatan na nga agadal. Ni, nagnakamatan dayta nga ubing? Anya ti narami day tanga ubing. Uray nagkaradap iti rigat. San lata nagsarda nga agadal. Aging ka naglabas ti tawan. Nakagraduar iti kolehyo. Kat naadaan iti kabukbukudan na negosyo. Oh, talaga? Naadaan iti nalatak a restaurant iti syudad. Kat bimak ng unay. Talaga? Kat saan mo't nagsarday at tumulong kadagiti kasapulan iti tulong na. Pasigun kan kwa na. Saan na anaragpat tinam ay tibiyag. Naawan dagiti man nangaasi at tawa timulong kan kwa na. Uy, nagpintasan nga istorya dayta nabasam, Gino. Kaslakas tamot ti pagbalinanta, Gino. Agbalintaan nalatak a negosyante. Nasayaat no kasta. O sige, iraman takmat. Inton dumakkal tayo, mangbangon tayo iti restaurant. Kat agbalinto ang nalatak. Una, Sapay ko mangarot na mapasamak dayta. Gino, Peter, iso nga ita. Aga dalak na imbag. Kan oray da kayo. Aginroll kayo to inton sumaron na pa nagsasarag. Lili, aginroll kami to ka ni Gino. Anya, di nakikan iti kwarta? Kasanon nagiti masapsapol tayo diti balay? Manipod ita. Saan kan nga ikan iti kwarta? Siya kung ti makaamo nga agi budget para dito'y balay. Anya? No kaya't mo ti maadaan iti kwarta. Agtrabaho ka. Ngamin, talaga adyak kayat nga itad kan ka ti sweldo. Taas sino ti pangtadam, aber? Diyay lo siya nga asawam? O sige, agsina talangan. Kat subliam ti lo siya nga asawam. Total, di nakmat maipaayan itinanam ay apa nagbiag? O sige, agsina tangarudan. Pumanaw akon, kat makamukan kadagiti anak ta. Anya? Awan mo't gayam serbim. Agsinatan! No kasta, pimanawon ni Mila, barok. Wan, Nana Maria. Isu umatlagayam ang nagdakkel a maleta tay iguyguyod na. Wan nga rod, Nana. Kat kasanon dagiti dua nga anak yo. Sapay agtawundan sa iti talo, kantua. Wan, Nana. Ngam iti ipapanaw ni Mila. Kasla adda puris, anabagot iti barokong ko. Ha? Ngam kay kayat ko na pimanaw. Gapo ta dumakdak ti utang ko, gapo ken kwa na. Kasla nga rodbak na nga. Kasta tinapaliiw ko kankwana. Agasam, kompleto iti alahas. Nagado ti alahas na. Wan nga rod, Nana. Kat kasano nga rodan dagiti anak yo, no ingka agtrabaho. Agsapsapulak nga rod iti mga iwan kadakwada. Tatangdanak latan, Nana. Ala, siya konti mga iwan kadakwada. Iti kasta, makatrabaho ka. Ha? Ay, agyaman ak no kasta, Nana Maria. Di ka agdanag. Tangdanan ka.
Itay pa'y anak katakderak dito amang palpaliiw di tabalay ni Danilo. Ngam apay akas laawan tao. Ason, si kakadidayta. Ha? Nana Maria? Oh, anya ti aramidam ditoy. Kwa. Awan nana. 5 basak laang. Umay ka dita balay ko, Ason. Taag sarita ta. Kan agmerienda ta pay. Sige nana. Katagyaman na. Bala, agkapiita pay. Adalinuto ka pansit. Agyaman na, nana. Wan gayam. Apay nga adda ka ditoy. Sarong karam ka din ni Danilo. Saan, nana? 5 basak laang. At dalanapan ko kinasarita ditoy. Kat, kumusta kayo iti asawam ita? Kinapod no na. Sa anak anaragsak, nana. Naladawon ti amin, idinaamiris ko abidot, tinaramit ko. Anya? Ngamawanan mabalin ko. Gaputan na addaan kami iti duwang anak kini James. Ngam apay ako nam asaan ka anaragsak iti denana. Gaputadyak magustuhan ti ugali na. Nauyong kanyak. Inal daw nga agsubang kami. Kabilan nakpayan. Good. Ibantay mo latangaro ti bagim kenkwana. Day tangarod ti gapuna, anapan ko kinasarita ni Helen, nana. Taawan asawa kin anak na. Ken makilablabada laang. Kinasarita, barang kayat nga awiran dagiti duwa nga anak ko. Tapno makapagtrabaho ak. Kayat kun apanawan mi ni James. Itulok nga ta ni James apanawan niyo. Mariknak nga dan sa bali a babae itibiyag na. Iso adinan ititod kanyak ti sweldo na. Ken isumatan ti aggatang kadagiti masapsapol mi ijay balay. Kasta ka day. Tidakas na. Kabilan nakpayan. Nala. Agpanunot ka na imbag, no anya ti ikadeng mo, Azon. No siya kamay sa, ay panawa mo, nang runa tadangran na kamag. No kasta, nagsarita kayo kini Ason, Nana Maria? Wan, Danilo. Kat mangkita iti mabalin na apagabangan ditoy. Ngamin, ni Helen ti mangaywan ka dagiti anak na adwa. Ta sinaan nan ti asawa na. Anya? Adda ka no nakasaga na apagtrabahuan nan. Iti maysa akalatakan apaggatangan ka dagiti pagpapintas. Kasta ka di, Nana? Di kay pailag sinubyan kan ni Ason. Anya? Katawan mo't dakas na. Tada kayo mo't talaga ti akasawa. Nagkanlay sa kayo. Day talahang, taadaan kayo iti sagdudwa nga anak. Ay, ngamno para kanyak. Saan aparikot day ta? Tinapatag, ag kinaawatan kayo manen ken ni Ason. Mayak, Don Herman. Gaputa amok ama nagtulong kayo. Apay, manang simang. Anya tulong ti maypay ko. Saan na para kanyak, Don Herman? Dudikat para kadagiti ubing nga addaan arapaap. Ngam saan da kabailan agastusan ti panagadalda. Oh? Sino dagita nga ubing, manang simang? Ni Peter nga apo, ken ni Gino agayim na. Ipagarup ko no kabailak ida pagadalan, nang runa tadada pailaang iti elementarya. Ngam sa anak asigurado no kabailak, Don Herman, tamariknak anak kapsuta kon. Awan parikot iti dayta, manang simang. Sige, siya kung timakaam mo kadagita nga ubing. Agyaman akunay, Don Herman. Oh, kasano? Gino, Peter, ag-enroll kayo? O madanin ti enrollment? Lili, ag-enroll kami ka ni Gino. Kasta nga agpaiso, Lili? O sige, intay to nga rod agpa-enroll. Sige, kasta ti aramidan tayo. Nasaya at matno adda ka? Tanda mang isuro iti rumbang aramidan minton enrollment? Imayak anak, takayat ka asukunan. Agawid ka ni Jebalay.
Gaputaawanan ni Mila ijay. Pimanawan. Nagsina kamin. Ha? Kaya't kung agsubli ka ijay balay. Tatang, agawit tan anak. Awanan timang dangran kan ka ijay balay. Ken, pagadalen ka. Kaya't kung ituloy mo ti agiskwela. Tatang. Wanya, Gino anak. Sumurot ka kadi kanyak. Ipakada ka kininana si Mang. Taagawid tan. Sumurot nga ta ni Gino iti amana. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, saanan nga inted ni Danilo ken ni Mila ti sweldona, ket dayta ti rason, no apay asaan ang nagpangadwa ni Mila api manaw. Adi naman la pinanunot, dagiti anak da. Iti sabali abangir, kayat ni ason asinaan ni James akadendenana, gapo takabkabilan na daytoy. Iti may sang aldaw, napansino ko ni Danilo ni Gino, tapno agnaeden daytoy ijay balayda. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Imayak anak, takayat ka asukunan. Agawid ka ni Jabalay, gaputaawanan ni Mila ijay. Pimanawan, nagsina kamin. Ha? Kaya't kung agsubli ka ni Jabalay. Tatang, agawid tan anak. Awanan timang dangran kan kay Jabalay. Kan pagadalin ka. Kaya't kung ituloy mo ti agiskwela. Tatang. Wanya, Gino anak. Sumurot ka kadi kanyag? Ipakada ka kininana si Mang, tagawid tan. Kwa tatang. Panggap mi kini Peter ti agin roll into no may alawas. Nasayat day ta. Ngam ijay kan balay ngagnaed. Lading itak tatang. Jak mapanawan da apong si Mang kan Peter. No kasta. Di mo kaya ti agawit? Saan tatang? Kaasimot niya apong si Mang. Awan kadwada kini Peter. Anak? Sa anak nga agsubli di balay tatang. Ngam umayak tulat ta sumarungkar. Lading itag no kasta ti pangadeng ni Gino, Danilo. Imbagak nga awanan ni Mila, gapot api manawan. Ngam kaskas di adi na kaya ti sumurot. Saan na kayo kano ang mapanawan kini Peter? Ala, saan tayo apilitan ni Gino asumurot kan ka? No talaga di na kayat. Kan saan na bali, barok. Tanaragsak iti panagnaud na dito'y balay may. Agkin-kin na awatan dakin ni Peter. Nana. Ngam nawaya kalata amang sarungkar kan kuana. Sika ti amana, kat kasapulan na lata tinasaya at apam magbagam kan kuana. Sige nana. Jakon pilitan ni Gino asumurot kanyak. Wen baraw. Sana bale. Umayak tulat tamang tad iti kwarta para kan kuana. Hala, adakan ka dayta. Nasaya at mat nga raw, no di mo malipatan ti pagrabpangam kan kuana. Iti kasta, saan nga agsakit tinakam na kan ka. Naka-enroll kayo, nalpasan. Naka-enroll tan, Gino. Wen Peter, agpada ta grade 6. Ala, aglayon kayon ton nga gawid. Tain nakbiit makijenda. Sumurot kami kini Peter apong. Tapno at namang bagkat itigatangan nyo. Inaklagumatang iti asin kan mantika. Mala, agawid kayon taon 1. Di kayag bulbulak baul. Wala pong. O anya, Gino, Peter, naka-enroll kayon? Wen, nalpasan. Ore siya, nalpasan.
Kinuyog nak ni nanang ko itay. Ngam mo nan, tamapan makitsenda. Intayo nga rodan. Aglayon tayo iji balay mi. Taagluto ni nanang ko iti kankanin kan pansit. Ngamin, kasangay na. Kasta ka di? Ala, intayo nga rodan Taing kami makipangan ka ni Gino. Amangan no kababain mat, Lili. Kasangay ni nanang ko. Iso asaan kayo nga agbain. Asino nga ro timangan itilutuan na no saan tayo amapan. Intayo nga rodan Alang nga rod, intayon. Tayentay tumulong agluto. Oh, aday ta. Mangan tayon apong simang. Peter, Gino. Ay na, kababain mo, Lili Apo. Napandak pa'y laang inawis. Idinto taadda lang arudan dito'y da Peter kan Gino nga Apo. Naragragsak na da kayo, apong. Ala, intay mangala iti kanan tayon. Alang arudan, intayon. Apong, amuyo ka diya, timulong kami kini Peter ang nagluto. Taga-slice kami iti karne, apong. Kasta, tinagagat. Ala, intay nga rod manganan. Ason? Sika ka di day tangag paiso? Uwan, siyak Danilo. Sa dino ti papanam? Imakarak iti pagnaadan dita si dag ni Helen. Adda abangak dita abasit abalay. Apag iso kada kami nga agiin na. Anya? Sige Danilo, innakon. Adala napan ko ginatang ijay talipapa. Sige. Itulod kan, aging gay di pagnanaadan nyo. Kaya't ko ang makita ti pagnanaadan nyo. Anya, Saan ka kuman nga agad-gad? Ala, intan. Dahito'y gayam ti pagnanaadan nyo. wan, nagbasit abalay. Ngam okay daytoyen kada kami nga agiin na. Sige, masayat nga rod nung kasta. Awan gayam, kumustan ti asawam? Apay apinanawan nyo. Di na amo apinanawan mi. Nangibati ang klatan iti surat para kan ko na. Imbagak iti surat ngagsina kami laangan. Kat siya kun ti makaamo kadagiti anak mi. Ason, No kastoy man tinagbanagan ti biyak ko. Basol ko matlang. Gaputa nagdarasutusak. Ket naadda anak iti duang anak. No pay kasta. Saan ko apagbabawian ti kinaadda da Joan kan Jake nga anak ko. Naragsakak. Gaputa dimtanda iti biyak ko. wen, ason. Padakkalam idaan na sayaat. Mabalin ka di ngagbalintang agpagayam, ason. Naamiris kon. Basol ko ti amin. No apay akastoy tinapasamak iti pamilyata. Insukat ka kinimila. Ngam awan na sayat ng bunga na. Nadaan kami mat iti duhang anak. Kat ay aywanan ida ni Nana Maria. Juan, nakitak idan. May isang babae kan may samat alalaki. Kaskan ka. Saan ko mat apagbabaw yan adimtang da itibiyag ko? Awan basol na. Kat awan sa bali asi babasol, no di siyak. Danilo, Ason, pinampanunot ko da ito yan idi pailaeng. Ngam amok anarigat ang mapasamak. anya dayta. Numabalin. Agsublikan kanyak. Buklan ta ti pamilyata. Kat amok nga agsublinto ni Gino kadata. Numaamuan na nagsinubyanta. Danilo, Nupay kasta. Amok anarigat. Gaputa amok. Ngaging gaita. Kat di nakpaila napakawan. agpadata saan anasayang at inaramid na. Kat kas itinakunam, narigat ang mapasamak ngagsinublanta. No pay kasta, saan ta ang makadnganday ta? No ipalubos ti Apo, mapasamak day ta, Danilo. Husto ka, ason. Kat no ita, ala, agtinulong talaangan para kadagiti anak ta.
Dua dagiti anak mo. Dua mo't kanyak. Kat awan sa baling agtinulong, no di datamat lang. Danilo, Awan sa bali a panunutan ta ita. No di ti pagimbagan dagiti ubing. wen Danilo, nasaya at mata saan nakakagura ni Ason. Kad nasaya at launay tiinkad ng yaw. Nga agbinulig kayo laangan adwa para kadagiti anak yo. No apay napasamak ti kastoy, nana. No apay nagbasolak namin. No saan ako nagbasol. Saan kumamat ang nagtalaw ni Gino. Makonsensya kiti napasamak kan kwa na. Agkatang-katang, nagtakaw ka no pa yan. Tapno lang aday gatang na itikanan na. Ngam na sila tati Diyos, Danilo. Takas iti kunam. Ada nasarakan na asabali a pamilya anang ipatagkan ko na. Uway na, Nana Maria. Day tati pagyamanak unay. Kat ala, agsingsingpot kayon kan ni Ason. Kat ipamaysayo ti imatang yo kadagiti ubing. Nana, Liklikan nyo kuman ti makirelasyon iti sabali. Ta sigurado, parikot tumanan ti ibunga na. Adaak, Danilo? Agsubliak gayam kan ka. anya? Agsubliakan ka. Gaputadyak kaya tay nakadin na kalalaki. Siyak mo't gayam ti mangpakpakan kan ko, ana? Saan mo't asyak ti pakanin na? Saan ka na maawat dito'y balay, Mila? Sipod pimanaw ka dito'y balay ko. Inkadeng ko aditan ti paggibusan ti amin kadata. Kang runaan, saan kan nga ayatan? Danilo. Perhuisyo ka itibiyag ko. Inlumlumnak iti utang. Gapo iti kinarupat kwartam. Nagbabawi ak anakidan nakin ka. Danilo, baliwan ta ti mangrugi. Kasanon, dagiti anak ko. Awan na saya ta pagbanagan dagiti ubing. No sika ti mga iwan kadakwada. Saan mong tupay ama asikaso idaan na imbag? Idi adda ka dito'y balay. No di mo pa'y ida mapakan ana imbag? Taday tala ag cellphone ti aramida. Danilo, Saan da ka kasapulan, Mila? Kan maysa, awan pa nang ipatag mo kadagiti anak mo. Taawan sa bali ang napatagkan ka, no di ti bagim laeng. Ama, Ala, pumanaw kan. Kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay ko? pangasim, Danilo. Pagsublian na kuma diti balay mo. Aywanak dagiti anak ko. Sana nanaskan. Tikit di aramidam. Ingkag sapul iti panggadam. Tapno adda pangalam iti paggastos mo iti bagim. Saan kan ngagsubli kanyak? Tadi pa'y iso apakpakanak. Nagsakit kamutan nga agsasao, Danilo. Gapo taday tatipod na. Sipod nagdan nata. Pasig a paggastusan ti amom. Awan met nga rod magatang mga alikaman dito'y balay. Danilo, Ala, pumanaw kan. Tas saan kan amaaklon dito'y balay ko? wano? Nagsinubyan kayon itilo siya nga asawam. No nagsinubyan kami man. Awanan ti pakasaknampay. Awanan bibiyang mo. Iso ti asawak. Saan kat asika? Daytoy gayam ti pagnanaudam. Lo siyang a babae. Apay, anya ti kasapulang Mila. Nadamag ko nga adda ka ditoy. Isa nga umay kakasarita, may papan ka ni Danilo. Anya ti may papankan ko na. Napimpintasak nga may itisi ka. Kat imposible amas pilyan na ka nga may itisyak. Gapukan ka. Nadadaal ti pamilya mi. Nakakaasi ni Gino nga anak ko iti inararamid mo ken kwa na. Awanan ka itibain. Kat sika, nagbalin ka kadi anasaya at nga ina kan kuana. Katsi ka. Nagbalin ka kadi anasaya at nga inakan kwa na. Saan ko nga anak ni Gino? Apay ko ma nga ipatag ko. Sa bagay, anak mo to pa'y amis mo. Ket di mo maipatag.
Pumanaw ka ditoy. Tapno sublian nak ni Danilo. Asino ka kung maamang papanaw kanyak ditoy? Sika ti pumanaw. Gaputa saan ka ataga ditoy? Nasarakan na kalaang ni Danilo iti maysa a pag-iinuman. Ngam inayat nak ni Danilo. Naragsak kanya. Ngamin, saan ang akaskan ka alosyang? Ngam saan na kan nga ay ayatan ina. Dakkel ti panagbabawi na. Gaputa tinutupan na ti sulisog mo. Iso mabalin ka di? Umadayukan dito alugar. Ngamin, saan ang makisinubyan ken ka ni Danilo? Saan na kan nga ay ayatan? Sige. Katapno adda pa kalaglagi pam kanyak. Daytoy. Dayta atong pa ti pakalaglagi pam kanyak. Losyang a babae. Di ka agbalin anak arit. Awan baul mo kanyak mila. Kabaulak nga igos-sugos day tarupam di tadaga. O anya, kumarit ka? Agbayad ka kanyak. Awan tinaskan abayadakan ka. Sikatiin mo na at timong pa. Binalas ka laang. Awanan ka itibain. Pumanokan. Taamangan noan niya pa'y ti maaramid kukan ka. Wan, Mila. Siya ti mangay aywan kadagiti dua nga anak yo ka ni Danilo. Tangtangdanan nak ni Danilo. Alak dagiti anak ko, nana. O sige, isagana yon dagiti gamit da, ta ipanaw ko ida ditoy. No ipanaw mo ida, sa dino ti pangipanam kadakwada. Kanawan samot kabkabagyam dito'y alukar. Ekwan. Saan nga ipalubos ni Danilo nga ipanaw mo dagiti ubing? Binilin nak iti husto, adyak itadkan ka dagiti ubing, no bilang taumay mo ipanaw ida. Adakar bunga ka dagiti anak ko? Kastoy ti maibagak, Mila. Dinasaya at nga ramidam, agsapol ka iti panggadam. Agurnong ka, tapno inton adda kawatwadam. Mabalinan asika ti pangital ka ni Danilo kadagiti anak yo. Tano ita, kaasi dalaan. Ngamin, awan matmasnop a pagturungan yo. Oh. Iso anasaysaya at no ilintag mo pa iti biyag mo. Nagado ti ginatgatang mo nga alahas mo, saan ka di? Kat kwarta amin ni Danilo, timbay bayad mo dita. Apay kumadag iti alahas ko, nana. Ilakom dagita tapagpuunam iti negosyo. Manglukat ka iti basit nga istor mo. Wano pagtagilakwam. Tapno adda pagswelduam. Tano kastam laeng, awan tinasaya at apagbanagam. Kwa? Wano saan? Mangsapol ka iti nasaysaya at apanggadam. Asaan nga iti club? Iti kasta, agbalbaliw ka, Mila. No napatagkan ka dagiti anak mo, agbalbaliw kan. Kat agurnong ka ijibang ko, iti para kadakwada. Wan, Gino anak. Nagsublin ni nanang mo. Akadwa na dagiti dua nga anak na. Ngamsan nga ije balay ti ayanda. Agnanaed da iti asideg da Helen. Tani Helen ti mga awer kadagiti anak na numapanagtrabaho. Kastagayam, tatang. Mabalin mo asarong karan ni nanang mo. Ken dagiti kakabsat mo, anak. Wan, tatang. Sige, sarong karak dagiti kakabsat ko. Nasayat, anak. Gino, saan ka napilitan nga agsubli ije balay? Ngam ti kayat ko, sarong karam dagiti kakabsat mo. Tapno makapulapul da kamat. Wan, tatang. Taamok, anak. Naragsak ka dito'y ayan mo. Tatang. Kat awan makunak iti dayta. Kat kalikagumak. Ada kayo kadana na si Mangkan Peter. Kat agmay-may sata yon.
kas pamilya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsaba ti dalan da ason kan Danilo. Nasaya ti panagsarita da. Kat agtinulong dalaengen para kadagiti anak da. Kayat matnimila ti agsubli kan ni Danilo. Ngam saanen nga inawat ni Danilo. Binagbagaan mat ni Nana Maria ni Mila. Nga urnusan na ti biyag na. Tabarang itulok ni Danilo. Nga iso ti pagnaedan dagiti anak da. Kabayatan na. Sinarungkaran ni Danilo ni Gino. Impakaam muna ang nagkita da iti inana. Ita papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin mo asarungkaran ni nanang mo. Ken dagiti kakabsat mo, anak. Wan tatang, sige, sarungkarak dagiti kakabsat ko. Nasaya at anak. Gino, saan ka apilitan nga agsubli di balay? Ngam ti kayat ko, sarungkaram dagiti kakabsat mo. Tapno makapulhapul da kamat. Wan tatang, Taamok anak, naragsak ka dito'y ayan mo. tatang, Kat awan makunak iti dayta. Kat kalikagumak, ada kayo kadana na si Mang ken Peter, kat agmay-may sa tayon, kas pamilya. tatang, Gino anak, pakawanan na kumaha. Siyak ti puon amin ti panagrigrigat mo. Nagbali na kamaag. Diyak man lapin ang panunot. Iso apakawanan na kumaha anak. wan tatang, napakawan kayon. Agyaman na kanak. Kaitala, agyan kalata dito'y balay danana si Mang. Taamok ang naragsak ka dito'y. Di importante, may satayon a pamilya. Ala, Danilo baraw. Mangan ka itinalingta ka mo tay kan saba. Nasamit na kita. Kan uminom ka iti tsaa. Agyaman nak, nana si Mang. Pagyaman ako na itakanayon mo asarungkaran ni Gino. Makapasaya at kan kwa na dayta. Wanana, kayat kong agbalin tayon amay may sa pamilya. Gapot ada kayo itan ti pamilya ni Gino. Wan, kasta ti kayat ko. Ti agmay-may sa tayoon a pamilya. Ipagpagapu tayo kin ni Gino. Nasayatan ti linangan mi itakin ni Ason. Ti ina ni Gino. Ket ure kastoy tinapasama kiti biyag mi. Ikarigatan mi lata nga isakad ti pamilya mi. Wan kasta tinasayaan. Ala, urnosan niyo ti pamilya yo. Tapno agbalin anaragsak. Wanana, kasta ti aramidan mi. Agsingsingpet kayon nga ag-asawa. Taday ti kasapulan. Tapno agbalin anaragsak ti pamilya yo. Imasidag kanyak ni Apong Yosimang. Tanagkid daw iti tulong ko. Amoyo ka din o apay? Apay, senyor. Senyor, gapo taipatpatag na kayo. Tikayat na maadaan kayo itinasayaat ang masakbayan. Kat babaanday ta iti ingkay panagadal. Senyor, Kat sige, tulungan kayo. Siya kung timangipaay iti kasapulan yung agadal. Basta lakid di kanayon anangato ti graduyo. wan senyor. Ikarigatan mi kini Peter. Anang ato akanayon ti grades mi. Aramidan mi ti amin akabalan mi, senyor. Katagyaman kami kada kayo. Tas sidadaan kayo at tumulong kada kami, senyor. Wen, managtulong hak.
kan saan laa siya ti tumulong kada kayo. Ado dagiti gagayam ko ababak nang. Da kami amin ti tumulong kada kayo. Pagyamanan mi unay dayta, senyor. Nagsayaat kayon, senyor. Gapo tanasaya at ti Diyos kanyak. Iswada kayo, agbalin kayo matanasayaat. Nasingpet, nagagat, ken managtulong. Iti kasta, supapakan na kayo ti Diyos, iti ad-ado a bendisyon. Ay, nagadumot day tagin at gatang yaw, apo. Gimatgatang kami ti masapsapol mi di pagadalan, apong simang. Nangtad ni Senyor Herman iti kwartami. Igatang mi kano iti masapsapol mi, apong. Ay, nagsayaatan, apo. Kinumpleto min dagiti gamit mi apang school, apong. Gimatang kami matan iti sagdudwa kami a pantalon. Ken jacket. Ken gimatang kami matan iti sapatos mi. Dakkel pa'y tinatda kwartami, apong. Ket ireserba mi para iti school uniform. Ay na, kitain nyo man nga agpaiso, apo. Nanakam kayo mo't gayam. Kitala, iduli nyo dagiti kwartayaw. Tapno addan to aramatin nyo no kasapulan nyo. Wan, apong. Una pong. Apong, nagsaya at gayam ni Don Herman. Adon titinultulungan na akas kada kayo, apo. Iso asay saya atin nyo ti panagadalyo. Tainton agbaligi kayon tao. Nasken aso papaakan nyo mat ti kinaimbag na kada kayo. Una pong. Wan, apong. Uy, nagtataor kayo ah. Wow, kabarbaro dagiti gamit yung ah. Una. Uray sika, kabarbarumat dagiti gamit mo. Agpapada tayo grade 6. Agkakaadalan tayo pay. May satisfaction tayo. Di nasayaat. Tadda pagkupkupyaan mi iti answer. Amang ano nalalaing kayo pay nga may tisyak. Sige akikinopya tayo. Hoy, da kayo ah. Saan ang mabalinti kasta? Agong ti teacher tayo. Ala, in tayo ni ti classroom tayo. Taidiso tayo dagiti bag tayo. Tamadamdama pay. Time man. Ag flag ceremony tayon. Intayo nga rodan. Oh, atoy. Ingatanga kong dagiti anak mo iti gatas da. Ni, apay ngay, naggastos ka pay. Awanan yaman na. Dakkel ti sweldok no arigan. Day talaang, tanagadong aminan ti deductions ko. Gapo day ta kinimila. Kwartala ti kanayon nga ibagana kanyak. Kat, syakmet. Awan lakat aglonak. Wenno sa dino laditan ti pagututangak. Tapno adda maited ko kenkwana. Danilo, Ngamsa na balen. Makabayad ak tumatlain. Kat bayam lata tulungan ka. Nga oray basit labanag. agyaman na, Danilo. Kat, kumusta matan ti trabahom? Kumusta ti panakilangan dagiti katrabahom kan ka? Awan mo't parikot iti trabaho. Kan ayos magtisweldo. Nasayat no kasta. Tunggal ag sweldo mangilasinak iti idolin ko iti bangko. Para kadagiti uping. Karamanen ni Gino. Sige. Kasta ti aramidan ta. Agtrabaho ta nasayaat para kadagiti anak ta. Agtinulong talat ta. Wan Danilo, kat agyaman akta nagbalbaliw kan. Wen, nagbalbaliw akon. Awan sa bali apang panunutek ita. No di dagiti ubing. Agtinulong ta para kadakwada. Agyaman na, tainuray dak dito'y dalan ah. Tak nakukuyog tayo manin amapan iji pagadalan. Una. Di mi kayat nga agmay-may saka. Isu akanayon tayo nga agkukuyog. Ala, intayon. Uwan gayam, naaramid yun dagiti assignment tayo. Una. Nagtinulong kami kan ni Gino anang aramid. Kat si Kalili, nalpas mo ka din? Uwan nalpas kon. Sapay kumata correct. Uray da kami. Sapay kumata korekti inaramid mi. Ala,
Intayo nga Roden, tapno saan tayo amaladaw. Kablaawan da kayo iti panaggraduaryo iti kolehyo. Gino anak. Peter Barok. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, Uncle. Kamaudyanan na. Naggraduar kayo matlaangan. Nakalpas kayon iti panagadalyo. Wen, Auntie Ason. Iso nga agselebrar tayo ita. Da kamin kiniason ti makamo iti blowout yo ita. Agyaman kami, tatang. Nanang. Agyaman kami, Auntie. Uncle. Kasla kaano lang na di uping kayo pa'y. Peter, Gino, ngumita, babaro kayon, Gino, apo. Nakalpas kayon, iti panagadalyaw. Wana pong. Kat awan sa bali apagyamanak, no di da kayo. Impatigdak. Apo, Nakasaysaya at kayo kanyak, apong. No di po kada kayo, sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. nakalpas ka. Gapumot lang, iti kinagagat mo nga agadal, apo. Wen gaya mapong. Panggap ko asarungkaran ni Don Herman. Kaya't ko tagyaman kan kuana. Wan, apo. Rumbang lang ngayon kay agyaman kan ko na. Ita, tanalpas kayon iti panagadalyo. Nasken met, ngagtrabaho kayon. Wen senyor, Wen, Senyor. Amangan no adda plano yo, amang lukat iti negosyo. Ibagayo laeng, tasya kon ti makam mo. senyor? Dagiti amin at tinultulunga ka. Si Maya at tibiyagda. Kat kasta kayo kumamat. Nulaket, takayat yo ti ang negosyo. Ibagayo laeng kanyak. Wen senyor, idi pa'y laubing kami kini Peter. Akayat mi timang lukat iti restaurant. Kat apag iso da ita iti inadal mi. Naggraduar kami kini Peter iti hotel and restaurant management. Wen, Senyor. Dagiti daduma. Kayat dati agabroad. Tapno kanu dardaras ti panagasensoda. Ngamda kami. Saan? Manglukat kami iti restaurant, senyor. Sige, awan parikot iti dayta. Kabayata na si Bibiyaga ka. Si Dada anak latta at umulong ka dagiti agkasapulan iti tulong ko. Agyaman kami unay, senyor. Agyaman kami, Senyor. Sapay la kuma, tumatidog pa'y ti biyagyo, senyor. Iti kasta, adu pa'y ti matulungan nyo. Sapay kumatakasta. Katda kayo. Ito nasaliwan-wan ton ti biyagyo. Diyo kumaliwayan ti tumulong iti agkasapulan iti tulong yo. Takasta tinasaya at atao. Maragsakan ti Diyos kada kayo. Kat ad-adda abindisyonan na kayo. Wen, senyor. Wen, Senyor. Wow, nagsaya atan. Kat agyaman nak ha, tanalagipdak ang makitinulong kada kayo iti dayta ang negosyo. Mabalin ka di matasaan. Amom ngamin, Lili. Saan nakaamalipatan ni Gino? Ha? Oh, Peter. Mangrugi ka man ako nakon. Katawan matdakas na Lily, pasensyakan kini Peter Amo mat, sipod pa'y katkastan ti ugali na. Sutil. Nairwama kon. Swerte kayo talaga. Gaputaging ga ita. Tultulungan na kayo lata ni Don Herman. Agasam, isuti ng paadal kada kayo. Ita, tulungan na kayo pa'y amang lukat iti restaurant. Un nga rod, Lili. Manmano ti kasta a tao. Nasaya at lawan na iti Diyos. Dayta ti sungbat na dayta. Husto ka, Gino.
Nasaya at laonay ti Diyos. Manangaasi kan nadungo. Danilo, kumusta mat itan ni Mila? Nakiasawa iti Amerikano. Kat adada ita ni di Amerika. Naimbag no nasaya at ti ugali ti nakiasawaan na. Kastamat ti kunana iti mawag. Imbag, tadapay oras na nga umawag. Nagbalbaliwan ni Mila. Agipaw-paw iti ti kwarta para kadag iti ubing. Takayat na nasaya at tutibiyag dagiti anak na. Nasaya at nukasta. Ason. Madika ditirik nam. Nukasta nga umawag kanyak ni Mila. Awan ka di ti panaghimon kan ka. Awan. Ngamin, adamag kan asawa na. Kan amok mat ano umawag kan ka. Kat gapulaan ka dagiti anak yo. Agyaman naktaman nakaawat ka, Ason. Di na ngamin iperti kwarta ka dagiti ubing. Tama nga nugastusan da iti awan kasaskan na. Iso asyaklatan ti pangitaltalkan na. Wan, nasaya at daytan. At dan pamilya ni Mila. Kaya't naragsak da asa nga pamilya. Kaya't kastatamat, Ason. Naragsak tayo asa nga pamilya. Wan Danilo, husto ka. No adaman pa nagbidot tayo ti kalabas. Dayta kat nailintagan. Babaan iti panangisuro ta kadag iti anak ta. Iti nasaya at akababalin. Nanasimang, mangkita tayo latan iti manggarden iti gardenyo. Tanaskan meten nga ginana kayo. Bakit kayon? Iso adi kayo kumanagbambannog. Sino nga iti mga sikaso kadag iti garden ka o baraw? Mabalin mo't nga ipaabang tayo latan, nana. Hala, si kalata ti makamaw, Danilaw. Tada Gino kan Peter, saan da maasikaso ti garden? Gapo tamang bangon da iti negosyo da. Wan nga rod, nana. Katsak, jakmat amo ti trabaho iti garden. Iso apaabang tayo latan. Sige, baraw. Nuan yalatan ti amo manasayaat. Isaw ti maarami. Wow! Nagpintasan da ito'y nga agbalin a restaurant? Building da ito ni Don Herman. Baknang talaga ni Don Herman. Wen Peter, talaga abak nang ni Don Herman. Kat awan anak da iti day di asawa na. Iso day talatan tumultulong itag kasapulan ti aramidan na. Swerte kayo kan kuana. Kan ore siya, mairanod matan. Kat, kasano Lili? Sigurado ka makitinulong ka kada kami kini Peter? Iti day ito ang negosyo? Bueno, amang ano kayat mo mati agabroad? Bueno mang bangon iti kabukbukudam ang negosyo. No ita, kaya't ko ti makitinulong kada kayo. Kabalan tayo nga ta? Iso nga rod anagadal tayo. Tadito'y tayo nga ipakat. Wan, husto ka, Gino. O sige, agtitinulong tayo. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan te serye tayo itaalawas anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kasano Lili? Sigurado ka makitinulong ka kada kami kini Peter? Iti da ito ang negosyo? Bueno, amangan mat no kayat mo ti agabroad. Bueno mang bangon iti kabukbukudam ang negosyo. No ita, kaya't ko ti makitinulong kada kayo. Kabalan tayo nga ta? Iso nga rod ang nagadal tayo. Tadito'y tayo nga ipakat. Wan, husto ka, Gino. O sige, agtitinulong tayo. Nalaing tayo matatalong agluto. Isu akabalan tayo. Mangrugi tayo, oray basit lang apotahe. Husto ka, Peter. Kasta ti aramidan tayo. Nukas na anak ko, tumulong nga kada kayo nga agluto. May saak ako kyo. Ngem,
Kasanon ti trabaho yo, nanang? Sumardeng akon nga trabaho. Iti kasta, makatulong ak iti restaurant yo. Ngam, nanang. Kan tumulong dagiti upat a kakabsat mo. No kasta nga awan sirek da iti pagadalan, mapanday ti restaurant yo. Kat tumulong da. Agyaman ak no kasta, nanang. Naragsakak para kan ka, Gino anak ko. Nakasingsingpet ka. Nakaananos ka. Ket nagasat ti babae a makatakunay-nay mo iti biyag. Gaputan na nakam ka. Nanang, Ket sapay ko ma. Tagtultuloy ti swerte para kan ka, anak ko. Ket, kumusta kayo natalo? Nakasagana kayo na para iti restaurant abangunan niyo? wen senyor. Wan senyor. Juan, senyor. Ala, at dagatad nga inlasin ko, tapno ada aramatan nyo. Kas pangrugyan nyo. Agyaman kami unay, senyor. Ket nasken nga agsirib kayo para itinegosyo yo. Sirib apagsayaatan. Asaan ket asirib ti kinakilo. Juan, senyor. Dakkel agatad ti impaay ko kada kayo apang rugyan nyo. Ket kalpasan ti may sa atawen, mangrugi kayon nga agbayad. Wen senyor. Saan nyo nga igulpi abayadan? Ano di ket ininutan nyo atin tinagan. Iti kasta, adan tumat nakasagana ang maaramat. Iti kanito akasapulan nyo titulong ko. Wen senyor. Kat agyaman kami una iti kinaimbagyo. Sapay ko ma, to matidog pa iti biyagyo. Tapno makapagsupapak kami kada kayo. Aywanan nyo ti salon at yo, senyor. Wan senyor, tapno mauray yu pay, ti baligi mi iti biyag. Oh, nagbanglo day talot-luto, mga anak. Kari-kari. Wen nanang. Insuro da ito ni Apong Simang. Da ito iti kanayon na nga isuro kada kami kini Peter. Tada ito kano ti eksperto na idi nga iluto. Kasta ka di. Sipod pa'y ubing kami kini Peter. Kanayon na kami nga isuro ni Apong Simang ngagluto. Gaputa kanayon kami mat idi ngagpaisuro. No kasta, panagluto at talaga ti pagisman nyo. Wen nanang. Sapay kumata tumulad kan kadagiti upat akakabsat mo, anak ko. Anya ko matituladan da kanyak nanang. Siyempre, nagagat, nalaing, nasingpet kan naanos. Imalak matlakada kayo anaganak ko, nanang. Ipanakkel ka unay, Gino anak ko. Senyor, imayak taumay kayo ikan iti prutas. Atoy senyor. Agyaman ak unay, Danilo. Ngam saanin anas ken anaggastos ka. Saan ko aginatang dagita, senyor? Mula ni Nana Simang. Imburasan na kayo, tapno maramanan nyo. Agyaman ak no kasta. Agyaman kami unay kada kayo, senyor. Saanak nga agsarday nga agyamyaman kada kayo. Apay kadi nga agyaman ka manan kanya, Danilo. Gapo iti kinaimbagyo kada Peter kan Gino. Awan anyaman na. Tadayta tinaitad nga akam ko dito'y lubong. Ti agbalin na naimbag iti pada aparswa. Saan minto amalipatan ti kinaimbagyo, Don Herman? Agyaman kami unay. Tita Asun, imado ti tao. Itala nga kastoy. Juan Lili, naimas ti lutoyo. Magustuhan dagiti tao. Iso asublanda. Juan, tita. Nalaing tayo ngamin nga agluto. Katsapay ko matagtultulo yan dahito. Awan papanan na no di kasta, Lili. Ay, kamao dyanan na. Imadumat laangan ti customer. Umad-ado ti tao nga umaymangan. Kaya't naasawan, nasgan nga agnayon kayo iti servidora.
Wan tita, gusto ti ko nayo. Naskan nga agnayon tayo pa iti servidora. Kukla ang tinanayunan iti dua. Ngam korang ti servidora. Gino anak, agina na kabiit. Siya kunti makaamod italutlutwam. Nanang, Madlaw anabannog kan anak ko. Ituloy kundi talutlutwam. Agtugaw kabiit aginanakan. sana nanang. Nasken ti panaginana. Tapno nakakondisyon akanayon ti bagi. Sige nanang. Agtugawak nga rod biit. Tagi na na Sige anak, aginana ka may. Tasya kunti makaamod ito'y lutlutwan. Asino ti mabalin ko akasarita? Maipapanitian niya, madam. Adama nga yapasken iti balay ko. Kat kayat ko aday ti a restaurant ti ag-cater inton madanon ti pasken ko. Wen, madam. Matungpal. Asino ti mabalin ko akasarita? Ayan ti manager yun. Sige, madam. Mabit lang, Tainak ayaban. Kayat ko aday ti a restaurant ti makaam mo iti makan inton pasken ko. Sige madam. Da kami ti makam mo. Katapno nalawlawag ti panagsarita ta. Umay ka iti balay ko. Kayat ko nga ijay ti pagsaritaan ta. Madam, Saan adi ti restaurant mo ta na ariwawa? Ang mga nusan ta nga kinawatan. sige madam. Inton bigat, umay ka iti balay ko. Itit ko kan ka ti address ko. When, ma'am? Damo nga dagpakater kada tayo Gino, Peter. Ngamin, naimas ti makan dito'y restaurant tayo. Inton bigat, mapantayo atalo ije balay ni Madam Sephora. Ay, si Fora gayam tinagan na. When, Sephora tinagan na. Kasta ti ada iti calling card na. Kat sa dino ka no ti balay na. Sa pulan tayo ti address nga inted na. Da tayo atanlo ti mapan? Wana, sana bale. Tadamat ni nanang agbati dito restaurant. Kan adamat ang dagiti cook tayo. Nalalaing damat nga agluto. Sige, intayo nga rod atalo. Kumusta mo ti trabaho, Danilo? Nasaya at mayat na si Mang. Dakit yan nakyo. Kumusta mo ti panagadal da? Nagagat da nga agadal nana. Awan parikot kadakwada. Da kayo kiniasaon. Kumusta kayon? Agkin kinawatan kayo kadimot lang. May papan kadagiti anak yaw. Wana na, awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta, baro. Wen gayam nana. Ited ko kada kayo ti imbayad da iti renta ti gardenyo. Ala, idulin mo latan, baro. Ha? Sikan ti makaamu iti dayta banag. Bakit akon? Katitalag ko kada kayon ti panagbiag ko. Da kayon tulatan ti makaamu kanyak. No sa anak to na makabaal. Rumbang lang nga da kami ti mangaywan kada kayo, nana. Asino kumapay ti sabali? Da kami ti pamilyayo. Baro. Iso adi kayag danag, nana. Aywanan da kayo. Saan ama ko na adak kalapas kan ti maangay, nanang? Ngam ti kayat ni Madam Sephora, naskan apasig anaimas ti taraon. Tapno saan ama ibabain ka dagiti gagayem na. Nang runa kat pada na ababak ng kano dagiti sangaili na. Anya ka di apas ti maangay, anak. Kasangay ni Madam Sephora. Kastagayam. Wananang, kat aramidan mi ti kayat na. Tapno saan ama dismaya kada kami. Amok akabaalan nyo dayta, anak ko. Wananang, ipakat mi ti kabaalan mi. Maragsakan na. Gaputaawan nagreklamo iti makan, Gino, Peter. Maragsakan akmat. Lili. Pagyamanan tayo tawan parikot. Naimas ka no tiluto tayo. Pagyamanan tayo daytay. Makuna aban ligi daytoy kada tayo. Ayos. Sapay kuma. Tamaulit tumanan. Wan
Ay, maragsakan ako unay. Nagaragsaga. Nagbaligi tayo. Agyaman na kada kayo, ta sa anak anapabainan kada giti gagayem ko. Naimas din sa ganayo amakan iti kasangay ko. Pagyamanan mi unay, madam. Kat ited ko tinagtutulagan tayo nga ibayad ko kada kayo. Cash. Pagyamanan mi unay, madam. Kat, ikan kayo pa iti bonus. Ha? Ni, pagyamanan mi unay, madam. Ah, sige. Mabit laang tainak alaan ti kwarta. Maragsakan dagiti insuro tayo a serbidora. Ije kasangay ni Madam Sephora, Gino. Ngamin, nanayunan ti sweldo da. Wen Peter, ket uray da tayo kadalili. At damot na yon titangdan tayo. Pagyamanan tayo unay, Gino. Ay, makabannog gayam ti trabaho tayo, Peter. Hun nga rod. Makapanerbiyos pa'y. Nagnerbyosak, idi kasangay ni Madam Sephora. Ngamin, amkak nga amangan no dida magustuhan ti linuto tayo amakan. Pagyamanan tayo tawan tinagbalin na parikot. Ay, Gino, malagip ko idi ubing tayo pa'y laeng. Agtultulag tayo amang lukat tayo kadalili iti restaurant. Kat ita, natungpalen. Wen Peter, mangipanagnek, ano adda kayat mo aragpatan? Awan imposible, no talagang aggagat ka. Wan, Gino. Ken, kasapulan matitulong ti sabali, para iti baligi. No awan ni Don Herman anang paadal kadata. Nalabit, anarigatan ta, anang ragpat iti arapaap ta. Kastamo ta napagyamanan ta ni Apong Simang. Tano saan nagapukan ko, ha? Saan ta anaragpat ti arapaap ta? Wan, Gino. Pudnut ako nam. Kat awanan ti sapulak pa iti biyak. Umdas kanyak na iti atrabaho. Tinaadaan tayo iti kabukbukodan na negosyo. Wan, Gino. Uray siyak. Umdas kanyak da ito yan. Agtitinulong tayo latan. Tapno ad-adda ama parang ay tayo. Lili, kayat ko arumwarta. Ada pa pananta. Sa dino? Kayat ko tagpalami isa kadwa ka. Duwata ka dilaang. Wen, dayta no manugot ka. Okay, umanugot Agyaman ak unay. Sikapay lang ti makaamo dito yung restaurant, Peter. Rumar kami biit kini Lili. Ha? Papanan nyo? Apay ada kayo laang adwa. Sana nanaskan nga umay ka. Ah! Amukon. Oh, anya ti amumon. Sige. Rumwar kayo latta adwa. Maawata kon, Gino. Anya ka di ti pampanunutan. Sapay kuma. Tasong batan nakaadagos ni Lily. Ay, dayta tijak masungbatan. Ngam sapay la kumata sana ka mapaay. Sige, Gino. Panawon mo ten. Tapno ipagsam tirik nam kan ni Lily. Nagpintas matan dito adiso, Gino. Nagmayat ti angin. Makapabang ar idirik na. Agyaman ak ta magustuhan dito eh. Wen, magusto ka talaga dito Lili, inawis ka dito eh. Tadda kayat kong ibaga. Anya dayta. Sipod ubing tayo. Ag gusto akon ken ka. Ngam jak imbagbaga tiriknak. Gapot ajak kayat amadadaal ti panaglalangan tayo. Agamakak idi, nga amangan no gumura ka kanyak. Katliklikan na kaming kini Peter. Gino, Ngamita, adan kirat ko amang ibaga iti panagayat ko ken ka. Kat nakasaganak ang mga klon, no bilang tapaayan na. Gino. Sapay ko matasan ka gumura kanyak. No paayan nak, maklon ko. Basta saan ka gumura kanyak. Saan ka akagura, Gino? Takinapod no na. Idiubing tayo pay laang.
Adamot pa nagustukan ka. Kat, ay-ayatan ka mat, Gino. Lily? Ngam no ita, saan pa laang aday ta ti unaan ta? When? Maawatan ka? Unaan ta ti restaurant. Masapol ang maparang ay tayo pa'y. Sakbay ti sabali abanag. Sige. Agyamanak iti dayta na ibagam. Kat agyamanak tay ayaten nakmet. Ay-ayatan ka mat, Gino. Kat ko naat, anagasata, gaputa na singpet ka abaro. Lily, Di kagdanag. Si kalat ti ayatak. Awanin sa balipay. Inayat ka, sipod ubing tayo. kasta akmat Lily. Inayat ka, sipod ubing tayo. Kat isaganaan ta ti para iti masakbayan ta. Gino, Makuna ka nagbaligyak iti biyag. Ngamnas kan lata ti panaggaget. Tap nagtultuloy ti baligi. husto ka, Gino. Kasapulan ti anos, panaggagat, kan panangipatag iti trabaho, tapno agtultuloy ti baligi. Ay ayatan ka, Lily. Ay ayatan ka mat, Gino. Ay ayatan ka, unay. Ditan papagayam, dinaggibusan te serye tayo itaalawas a napaulwan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel lang ang Buka Radio Drama 2025. Makinig upang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para mabisuhan sa mga bagong update. Di Masakbayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghaya ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Anbuka Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Timasakbayan. Eksklusibo dito lamang sa Anbuka, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube.